kita. Juang bulan sekondan hari raya nyepi para trunane subasibo ngitungangai ogo-ogo berangkat ke Tegale tonggos punyanti ngeta uli bongkor anggolakar ogo-ogo. Konsentrasi kreativitas anak truna berkompetisi ngai ogo-ogo. Konsentrasi mikir bantu anatomi tubuh tertingkat kesulitan kalau apa gaya jani nyambut ngarupo ngiderang ogo-ogo dijatuh sepatu maida di desa dalam kasang rausan dikala kreasi belaganjur saling sautin. Juang bulan sekondan hari raya nyepi para trunane subasibo ngitungangai ogo-ogo berangkat ke Tegale tonggos punyanti nata uli bongkol anggolakan ogo-ogo nyambut ngarupo ngiterang ogo-ogo dijatuh sepatu maida di desa dalam kasang rausan dikala kreasi belaganjur saling sautin nyambut garupo ngiterang ogo-ogo dijatuh sepatu maida di desa dalam kasang rausan dikala kreasi belaganjur saling sautin. Yeah.